And there you have it. Minsbolle, soetwortels, koentjies, rys met 'n mushroom sousie en aartappels. Ek het op 'n live gekook. So this is what I'm feeding my family on this Sunday. We are blessed. Mag elkeen van julle lekker geseënde Sondag hê. Amper knoop my tong. Laat weet my in die comments wat julle eet. Like, comment, follow, share en subscribe asseblief op my YouTube channel. Bye!